Na nézzük, Takács Zoltán és Sebők Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási bravúrjai, és van még egy! Aztán egy micsoda öngól! Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz! Hát ilyet... So just how do you score the perfect penalty? Here's Johan Cruyff and Jesper Olsen showing us how it's done. 1, 2, goal! Although judging by the Dutch stuff earlier, I think Cruyff's first touch there may actually have been a shot. It's always good to get on with the fans. Tweede keer. James. Ja. Oh! Dit is wel aardig natuurlijk. Daar probeerde Pires het te doen zoals Johan Cruijff het deed met Jesper Olsen tegen Helmond Sport, weet u nog? Penalty nemen in tweeën. Maar nou lopen ze dus alle twee te snel in. En wat besluit Riley dan? Ja, niemand heeft die bal aangeraakt, dus